lam chiaw na mo lungmali post Thawngchimnak in nan kut kan in tlai than ha thong ni kulu thum Vaute nukul na nga Zanlei Thawngchimnak kan rak thok than lai tu Zanlei kan chimding mi thong tlang tar chiu khat na chu dimosu ka daw nak a sa siral rang boitel in munung som ko leng an thi riam thil tam pi an lak tumu pengral rang pelik sakham pakhat pdf ni an lak riam thil tam pi zong an lak chi situya pa pakhat lang long ni apa chungdu khupi ka daw nak fak pi achhuak nun nak liam mi le hliam tuar an lasak thiam min thang ri hana nak a pelik an inkhom so ti mi thong le thong pang dang na an rak selai ram chung thong dimosu ka daw nak a sa siral rang boitel in munung som ko leng an thi riam thil tampi an lak karen ni ramkul dimosu penga match nikul in nikul ni thum tiang ka daw nak fak pi achwa cha a sa siral rang boitel in munung som ko leng an thi pi na riam thil tampi zong lak chi asi tia KNDF in tom ngai tu pakhat ni achim hi ka daw nak chu tang ti phu fon KNDF battalion pra KNDF battalion lainga KNDF battalion lairuk KNDF ETD ne piro pdf nani lu no in an ka na cha a sa siral rang boin ha tel in munung som ko leng an thi pina som nga leng ni hliam ma an tuar tia match nikul nga a KNDF ni than cha an chwa tang ti phu fot na ni MA1 mai thal pra MA2 mai thal pra MA3 mai thal pra MA4 7-1 pakhat nan mama pistol panga RPG pani 60 mama pani bom kol nak se pakhat bom pol kuche bom pol pe tlai nak se pol computer pol phone pol le riam thil tam pi zong lak chi an si te an lakter alwan che match ni ria thok in karen ni ramkul bolakhe khupi in dimosu penga sa siral rang tha jang zathum som thum tluk ni mun thum ma then in rallam an sel cha a karen ni tang ti phu fon ni an ka na I kapni karlak a ka daw nak fak pi achhuak hi ka daw nak a KNDF in ral kapani KA ral kapani ne piro pdf pakhat andi lak manung panga annun nak liam sa siral rang ni chunglei ka daw nak le siam ngan in ka bop nak atwa cha a hliam ha tur mi zong an tia KNDF ni an lang tar chi tumu pengral rang pelik sakhan pakhat pdf ni an lak riam thil tampi zong an lak chi skyram 10 tumu pengbo kan hum haral rang pelik sakhan pakhat chu pdf ni an lak kho cha a mai in ang khang piak na pi na mai thal jun hleinga kon phun tam pi le ral thom na jong kan lak chi tia National Liberation Army ni thong fiang that nak an toa match nikul ni jing le sumlam pasri le mini pukul tluka tamu peng tamu kale lampia ummi bokan khoa National Liberation Army siam tlai phun hale sa siral shankar laka mini somlinga tlukka dauna achuak I bokan kho umral rang pelik sakhan an lak kho cha a mai thal jun hleinga taking mission pasri kuche bom pathum kon phun tam pin hale ral thom tam pin ha zong an lak chi ta thai si bukan kho a ummi ral rang pelik sakhan chu National Liberation Army phun hani an lak kho cha a sa siral rang ni Mi-35 ral tuknak helicopter pani in match nikunali chuna an rakka na tia kan thai ral rang pelik sakhan chu pdf hani match nikunali jing le sumlam pasri le minisom linga tluk a an lak kho bukan kho hi in thong ni tluk nak khwangan pakhat asi sa siral rang le pelik pol lu no in ka an si cha a an sakhan an lak kho cha a sa siral rang ni Mi-35 helicopter pani in an ka na I nun nak liam mi le hliam ma tur mi konga thong fiang kan thai khawri lo tia pdf thong that nak pakhat ni alangter chungdu khupi ka daw nak fak pi achhuak nun nak liam mi le hliam tuar an karen ramkul kokre peng chungdu khupi chunga KNLA pdf tang ti phu fat na le sa siral shankar lak a ka daw nak fak pi achhuak I sa siral rang ni siam ngan le helicopter na mang in an ka na cha a tol chungmi pakhat anun nak aliam pina hliam ha tur mi zong an tampi tia tol chungmi pi ni an lakter match nikul nga jing in karen ramkul chungdu khupi ka daw nak fak pi achhuak mi pi an tam nak sangle in ha chu sa siral rang ni tin chi te in an ka na cha a tol chungmi pakhat nun nak aliam I hliam ha tur mi zong an tampi in rok mi zong atam ngai tia thai si
mach nukul nga jing chungdu kupi ka dau nak a SAC ral thrang ni ral tuk nak helicopter le siam ngan ham hang in khupi chung tin chi te na ka cha a block 4 tong kayin su sang a in pol zong an rok atu tiang ka dau nak atwa mi pi pakhat anun nak liam tia tol chung mi pakhat ni achim siku a cycle fir tu minung puthum chung in pakhat nu le pani man thak kan no piak lo athar kan in chok piak lai ti in annol mach ni kul thum Zanlei sumalam panhi tuk a kachindam kul siku khopi I ayung man thak dor ngai tu u cho suidor maya chia mi rinjin cycle chu license man thak la tu minung puthum ni an fir tia thai si dor ngai tu ni cycle fir tu pathum na an man thak chu mach nikul nili a social media a tarlang in a thaimin hanan chun tia bom halnak an tu tia thai si cycle fir tu pathum na man thak social media I atar nu a cycle fir tu pathum na lak a pakhat nu le pani phone in pe tlai nak an katwa I kan fa pa man thak na tar mi hi no than lo kan ma ni na cycle hi kan in chok lai tia an ka ti ruanga an fa pa man thak chu kan ho piak na asina in an huwa an chimmi chu cycle hi kan sinna a umlo manung panni ni an kalpi tia an chim than ti in man thak dor ngai tu he anai niam mi pakhat ni achim na cycle hi kan in chok lai tia pe tlai nak atu tu na hi mammo penga khosami an si midang panni hi indoa khosami an si tia an langter Sitroya pa pakhat langlong ni apa mach nukul nga jing sumalam prale minisom thum tuka rakhain ram then sitroi pengphuta khot langlong lam chunga pa pakhat langlong ni apa tia thai si langlong ni apa mi hi hliam tur cha a me pin si ina zau khet nak an ngai nu in sitroi me pi si ina an thel than te an langter phone in thai ter nak an kan to cha a kan bobom mi si hliam tur cha a sitroi me pi si ina zau khet ding in kan kwat a hliam hi thin phan ding chu asilo tia suyong meta foundation ni an langter Mr. Ko ong sa piang chu SAC ral rang ni dam chung thong thak ding in antlai All Burma Federation of Student Union chungdel Mr. Ko ong sa piang chu SAC ral rang ni dam chung thong thak ding in antlai tia thai si kumkul tluk asimi Mr. Ko ong sa piang hi yang kumkupi chung noch okla pa student union branch a karong mission deputy rent lai mi si tia an langter hi kong hi pe tlai in SAC ral rang ni ko ong sa piang hi ram khel nak ruang in nun nak liam chang mi na min chajin angai lai tia zoom in an tlai khi mi si tia thai si ta ke ta a motorcycle pa sual nak in cycle mong tu anun nak liam zan sumalam priat luk a yang kong kapi ta ke ta ayawin lampi a motorcycle pa sual nak chua cha a cycle mong tu nun nak liam tia thai si motorcycle pa sual nak chuak ti kan thai bak in kan kal I motomong tu pa chu kan hmuti lo cycle tu chu arok di tia mi bom tu phu chung in tom wau ngai tu pakhat ni achim hliam tur mi cycle mong tu pa kumsom li tlukhi rian rang in si inna kalpi chol ase asina in thopbul nak an to chu ama liawa anun nak liam tia anchim nun nak liam mi ruak hi online thu mi bom tu moto in yang kung pi tu si ina medical checklat nak tu ading in an kalpi tia thai ase ramleng thong lasak thiam min thang rihana nak a palik ani khom swat mach ni kul thuma apa pakhat chu lasak thiam rihana khosak nak inna alu cha a rian rang in palik ani khom tia thai ase law enforcement ni TMZ sina an chimning chun South Carolina kholtlong pa pakhat chu lasak thiam rihana khosak nak inna alut in rihana chu anu picha dinga ahal tia an chim ama shrim ni rinhana hi nupia thit adu nak kong achim cha a rinhana wing tu ni chun palik an ko chol tia thai si palik na ni hi pa hi chinchik in an khi in huwa moto in an kalpi I zai bantuk thilda achang ti mi kong an ruwa asna in boina khes an siam pek le piak lo an lang tar lo thongni lai riat kumleu zonga khan pa pakhat idor duliwan ti mi thai mi chu LA home rihana khosak nak inna aluti ma liau chan hi lasak thiam rihana khol atlon liau chan si cha a idor duliwan hi palik ni an tlai hlana nikhat chung a inna a umman tia anchim idor duliwan ni palik sina achim ve mi chu rihana I pi dinga kalut tia achim na Motor Garlic Mill ni ama aveng him tu dinga MMA fighter le ral kap hlo pek na lakna
peruk le ma pangatluk asang mi modern garlic meal kumkule kumsari upahi arak hak chet liu siang na kai lewa ahoilani asan tukruanga andak ne so tuk tia thai arak sena in atua chun ama aweng tu ding hmana MMA fighter le World Cup official man alak chang tia thai si modern garlic meal hi Babi Station Free Center in mitam pini an ha chua I boy nak ampek ton cha a ahimlo ti athai cha a hin veng him tu dinga MMA fighter le former British Army chu thlo pek in alak nak na hi si ti an lak ter tu Zanlei kan Thawngchimnak chu ma vial hin kan dong ter ri lai nandi lak chunga kan lom tuk lungli post Facebook phele YouTube channel a follow le subscribe ra kan to piak cheu ding in kan in som na